Hello my people, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Ni wa muhungu wanyu garutse Gitarerasi. Ndagarutse ngo twigane turebe uburyo wakora ifoto yawe ukayiryoshya. Abantu benshi bakunze kubona ifoto zitireninga ku ma TikTok ndetse n'ama Facebook, bakibaza ese iyi foto ikorwa gute? Ariko ndaje ngo mbereke uburyo ikorwamo. Ni ibintu byoroshye cyane, urasanga nawe wabyikorera kandi bikakorohera. Harimo na bamwe bibazaga ngo si ziriya foto zikorerwa kuri mashini zeditinga, ziriya foto ziba zakozwe n'iki? Ariko aka kanya nje ndi igisubizo kuko ngiye kugukemura ibibazo byawe nihuse kandi vuba. Ngiye kukwereka uburyo wakora ifoto yawe nawe ukayiryoshya neza. Reka uyu munsi tubanze twige uburyo twayikuraho background. Niba wifotoreje nk'ahantu hari inzu mbi ishaje, ukareba uburyo wakuraho background iyo foto yawe, rero iyo nzu wifotoreje ishaje ukayegezayo. Reka dutangire, ariko mbere y'uko dutangira ndagira ngo nkwisabire akantu kamwe, kuko nanjye ibyo ngiye kukubwira ni ingirakamaro. Banza umwandire akarayikera kandi subscribe, twandike no muri comment akandi kantu k'ubwenge twazagusobanurira tukakwigisha uburyo gakora. Reka dutangire noneho. Tuza hano muri app yawe, rero ukuba wadownloadinze app yitwa background. Ukuntu utangira sasa, utangira ukirika hano handitse add create, ugakirikaho, ugascrollinga, ugahitamo ifoto ushaka gukuraho background. Ni urugero, kadufate nk'iyi. Iyi foto urabona ko inyuma background iracyariho, kandi turashaka gukora iki? Turashaka gukora icyo twita remove background. Ukuntu bigenza wowe utagiye kure, uhita uza ugakirika hano kwa aka kantu kameze nk'ikaramu, ngira ngo uri kukabona, ukagakirikaho. Ukigakirikaho rero urahita ubona ko background ihita igenda. Warangiza ukaza ugakirika kwa aka kantu ubona kameze nk'inota. Kimara kugakirikaho rero uhita hakwereka ngo background uhita uyikirikaho. Wabishaka ahangaha, iyo ubishatse unayandikaho cyangwa ukadinga iyindi foto. Ariko reka dukore ikibanze, dukirike hano kuri background. Nkikirikaho rero tubona uko banyereka karango temo kuba nashyiraho kara isa ukundi kuntu, nahitamo iyi. Urabona uko bijyanye. Ariko reka tuze duhitemo hano kuri landscape. Wabishaka rero, abantu benshi nk'umuntu akaba yakubeshya ati ubu ndi muri Amerika. Ngira ngo urabibona rero ko ushyizeho background y'izi nyubako, kuko uwo wabibwira yakwemera kuri muri Amerika kandi atariho uri. Umuntu akakubwira ngo ari ku mazi, ngo ari mu biro, ngo yabonye akazi byahe mwana, ko ari ubwenge ubwo aba yakurushije. Tukirike ku iyi ngiyi noneho rero turebe ukuntu twabigenza. Hano ushobora guhita zominga. Umaze gukora zoom rero, reba uburyo wayiterekamo neza ku buryo n'undi wese yabona ko wari uhari. Urabona ko ibintu biba bimeze neza, ntabwo bigoranye pe, ntabwo bigoranye. Iyo umaze kubikora byose rero, ikintu kiba gisigaye sasa ni ukuyisevinga. Utundi ngira ngo nzatubategurira muri pati izakurikiraho. Mumbwire nimba mubikeneye nabyo,
ukuntu nakwereka ukuntu wakandika kuri videwo. N'amavideo buriya kuyakuraho background ni ibintu byoroshye. Munyandikire mwebwe gusa nimba mubishaka, gusa nyine ntimwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo video yose nzajya asohora ntizajye bacika, ahubwo buri video yose muzajye muyibona akantu ku kandi. Kanda subscribe aho hirya mu nguni, wigenda utayikanze. Ukirangiza rero uhita ukora save, ukayisevinga kugira ngo urabibona kuba yagezeho nyine.